салому алайкум бародаро. рафтаистем тарафи каҷбоғӣ. мо гуфтем ки севомон начиндем, омадем ки дар деси дар ҷоем. дар ҷа сево тамоман чиндагӣ нестанд. ҷа ҷангалрӯя ина нигоҳ кунед. ҳозир бо нишон метим. ина севи зарди ба маза ина рехтагиай. ҳозир барои пробаш якта мегирем мехӯрем мебинӣ. барои ки фаҳме ки гуфтаи рӯсо седоб наҳаст ё ки не. борун шудагӣ, барф шудагӣ, борун шудагӣ тоза. нанёд ях мекунанд. ҳаво хунукай намехӯрамаш. сев бисёр даст. ҳам голден наҳмияй ина. ина бои мерем тарафтар неҷа. инашам ҳамин хел сев бисёр дора. ина як ящик сев да иша, як ящики дигар дар дугариш. ҳо навайда. як ящики дигар. у тараф. ҳамин хелам чанд ящики дигар. ина. саго сев мехӯре? касе ки биёя бичина, касе ки сев мехӯра биёя ина марҳамат. сирхсева чиндагиан кам-кам и пайвандай. инаи зардсев мондагиай голден меган, чиш меган ҳам хелӣ. як касе нест ки сева бихӯра. зимистон шудагиай севу дар шохошу як касе нест ки сева бихӯра. вақте ки пешчишмат пуршид якам қишлоқ дуртарай. пешчишм пуршид дига намефорад ягон чи. инаи ҷараам бачаҳои ина шумо пешакӣ гап занира ҷуфт кардан ягон чи нашинондан. ҳамин хел ҳаст. ба назари шумо ина дидӣ? ҳамин хел ягон 15-20 сотиқ ҳеки ҷуфт кардагӣ нестай. ира хук ҷуфт кардагиай. хук омадааст кандааст решаи алафора хӯрдагиай. и трактор омадагӣ нестиста. решаи алафора хӯрдагиай ина ҳамин хел рафтагӣ у тараф. ҷуфт кардааст як барранаи дигар кардан да кор. нишон битӣ ки баррана куна. бисёр хуб мешавад хир. касе занг зад. ҳозир ҷавоб дим ба гап мезанем. зангам дур дуроз давом кард. хеле раф омадем. ин тросай. ҳамин троса дар нами раи хугос маҳкам карданӣ монданем ки ягонта шав боем сагора. бинем ягонта мешава ё ки намешава. и ҳамаш пай хугай. ҳамин дуруни ҷангал дава фикрам ягонта ҳаст. ҳамо чи биё ба. хатко. хатки биё. майдан назанаш. як тарсан агар я метарсанд. мегум ки ягон хук қапун барам ба пеши хуна разинда саго кам-кам машқ кунанд. дар хук давом шихту мефаҳме. ҳам хеле план дорем ки саго баранд машқ кунанд. ина вақте ки мазара фаҳмидан мазаи хука баъд фуромӯш намекунанд. ё ина ҳамин тросай. троси бахвати тенҷай. ана ҳамиҷада ягон ҷо ховуш мекунем. ҳо анам бари поин ҷо хубай. дар танаи ҳамин сев мебандемаш. дар ҳамон поин ховуш мекунем. ҳай яке мешудагӣ ягонта. баъд меем хабар мегирем. ҳозир бачаҳо ман ховуш мекунам. телефон қатъи сёмка дорем. ховуш мекунам ба боз шақшақ мекунем. бачаҳо ин овози кав дар ҷо боша. ҷа нигаҳ кардан накур дар ҷоя баъд торикшасе мерем. хаски биё. найса гардем тамошо кунем. ина бастемаш дар шохи сев. рафт ҳамонҷа гузари хуго. дар ҳамонҷа бастемаш. насиб боша пагаҳ меем хабар мегирем чи ҳаст чи нест. иҷоам нуқтаҳои тамошобинӣ тени дурсад. якта кав гамҷа ки ба телефон ба фикрам бояд якта набоша. ба телефон намед. ҳозир ба чашм якта дута.
حالا همجا 3 تا کاو بود پرید رفتن. گفتم یه جا میسن که یک بینن اگر میترسن میرن. اینا ایش هم سیب اینو چینده ایش جفت کردگی خوب چی نگه داری هست یکون تیگه نیست یکون تا بگشت دیگه قریب تاریک شدیست است یکون نیم ساعت بعد تاریک میشه جو سیبوی جنگلی بسیار مردم پایوند کردن اینه یه خوچ خوازمین که مردم نچینن وقتی چیندن خوچ خوزیه اینه اینشم خوچ اینه همش خوچ کیلوی خوچ 10 سامونه اینه اینه بچینی یک 20 کیلو هست 100 سامون این ای طرف ده خوچ کسی که بیو چینه مردم یکم مستن خیلی نفهمیدیستم هنایم باری پویون جایی که خوب خرسیجا ابیتاد میکنه این دریای رگنو وای دریای رگنو میگن اینجا کاوگو پردن همیش اومدن در جای اینجا 6 تن ایاره دیگه نمیوی انا یک کجباقی گفتیم میره همین روز کندگی خوب امروز کندگی هم میدرنون در یک جایی در جای هستن در میدرنون ولی خیر پگاه میبینیم اینم تماشا کنی طبیعتی زیبا طبیعتی تینجای میگن اینجا انا پول رگنو اینه در حالت سداموی کارو دوستگی پول هموه انا فضایل مقسوم میگن همیجا ای طرفی او ای طرف روز نومش نمیگیم میوی همین خیل فکر میکنه که فضایل مقسوم تیروش تمام شده گم همین دور فیراد میکنه میگه که مکسیم خراش یو میگه که مکسیم خراشی یو میگه که مکسیم خراش بس یعنی همین دیگه بیاکت چه میگه میره قریبش که مکسیم پاخ یا تیر میزنه در پیشونیش این قصه در روزه خیلی کوتاه کردم و گپ زدیم میریم با دوم اینجا افتاوران برخستگی های بعد بورنام چند روشی زده است برای همون میخیزه سگو بازی دارن کاری دیگر ندارن روز صبح بگه فقط خوردن بازی امشب یک تا خوب میزنه بعد خط که یک برادر گفت که و تبر کشتم خوب آوردم سگ نخورد فقط کلاوریش کرد پرنده ها را سر کرد که نخورن تمام های میبینیم باشو اگر نخورن مجبور میشیم که مایده کنیم پاسیم بتیم شو نه نکی این خوب برای هم میخوام بیارم که زنده باشه بیارمش که همین سگا ترسشون ای بوی خوب میترسن میدان اوزی کاغو همین جان دو طرفان بیم ای بوی خوب میترسن وقتی که خوب دیدن بستگی باش دریخشه
کم کم قفسش دادن ترس گم میشه. یک نیم کبودک جان میبینیم شو اوضاعشون اومده سختشون نیستن. بچه ها شبش دیگه توریست هست رفتن در کار خونه که یگان خوب کتی در این برف سر به سر بزنی اگر اینجای موقع از پشتگی راه گشتن نمیتونی دویدن باز دورتر است. فقط که خوب دمش کلته میده رگی تگ نیست. در وقتی گشتن در گردش ها تنگ گشتن نمیتونم مجبوره که دور براب گرده. برای همون یک اگر خدای نخواسته نخواه یگان تدوا خورده به سرت که اومد حرکت میکنی که نزدیکتر بیاو یگان 50-60 سانتی متر ایرش دور میشه. یکی آسایشته نیم قریبتر اومد در این طرف میشتی اون نمیتونه که در بگرده جاش بزنه که نمیتونه خیلی مجبور میشه که برا بگرده. وقتی که رفت بر نمیگرده. خوبتر برای او یکی هم خیلی برا جرایتی است برا خوبتره برای که ای گشتن برای قینتره. اینا میگن لایف هک. لایف هک انتی خوب. اینا برو اومدیم در دشتی لرون بالا میگن اینجا نگفتن همونه در ناحیه تیلره طبیق سنگور حضیره قرار داریم. جهه لرون یه دشته در برف راه گشتن هم خیلی که در قم راه میگردیم خیلی بس. بارون زد بر روز بارون نی تا نمیشه وقتی که نمیشه خنکتر میشه برف میشه بارون تو ساعت 10 روزه باز بارون میشه و خیلی برف ترای برف دیده در نوارای گذشته 2 وجب زیادتر زد در اینجا. حاضر 10-15 سانتی متر موندگی همینجا نیک بالا که بارون نمیزنه برف میزنه وجوده وزمین ترای. اینجا 10 سانتی متر هست 10-12 سانتی متر هست که 40-50 سانتی متر بود. بارون فایده کرد برف میزنه پچق میشه برف او میشه تر. در برف راه گشتن همطور که در خم راه میکردی یک قدم پا پیش 2 قدم پیش یک قدم قفا هم خیلی این بالا ده سگای سگ دیونه قفا گوش نمیکنه سگ بوز بلای همین سگای خودمون میترسیم خودمونه و سگو میترسیم که سگای ما رو نگاجه گفته برای همون بای پایین میریم. خیلی برادر عزیز باز دو میخریم خوب بزنه.